Tapi kenyataan udah berdemun Getanya dua Ranu lambati kono laye on mandang kadharom wangi lam kama bangga pula bau selason gata di taten beli kodonya baru seminggu tak mesanding dua lon pet han tenget lon blet han tenang sabi lambayang rupa digata Ranu lambati kono laye on mantang kadharom wangi lam kama bandel tapula bau selason gata di taten beli kodonya ulun tak tinggai dengan ia mata hanso sangka rahasia Tuhan tanah pedemun dan bak manusia hana beulon yo sebagai imbalan selain lon layang sifatah doa selamat berpisah adolon sayang tak precut